entetiya ye maame da me ntom no be kasa fabra wate mo ha bia enkono modrungu enkohye konfo enkogina ka konse ka mo na obi adu fie wo ye janka babra ye beje ofaso yakopon hira wo judge wo dawruma ya nana bi wo kotoko so ame oye onyene kese enno brenkra ni sika ni kosem ye friend say bodin ye friend nana baafo o kire panyini na otoso mienu ye da se ebru na se de nana onfa wo nia agro ye be kwa kochia na aba mesi da ye enyanka de o si de bi mintrase ma memai enye oye sompa chede achede bia bia no oye bi na pia o yakopon hira ne encha bochefo nyina Facebook for my baso a ye maame ye church enfantu dwama judge wa dawruma koye ni maye maabna Erika Bedu Joyce Tina Nesta Kwesi maame ama Charlotte Shanti bobiemu nyina bebe chiri na yadwuma ya ye yesi ento ahyemti na ma santema dore ye maame no bebre o ma ye bi ene bi mo gyae na no na mebusa se maame we maame akosu asampeni owe onu awu ene maame o ma ya de maame akosu asampeni sao omo no maame dokon emu nyina be ye adwuma yi ebi maame kredu de no opise fem no oh nyame fa ne kransie yi na mama efenum nso eso mu kumase e de wo brei mama efe so na meka se ma nipa kwati DNA ase mama efe ni bie ni pani e wo DNA issues so she case akese amama ya di ama emema bebranke de nkoda ese wo mu kom force yehunu wo mo papa no ye rantena case be na ntena niye wadi ahimfu case ye bedi bronya odi case bi wo hima bia ne bas wakowre po bi o mpeso o mo kata asem so keti afo ma nyina ko yere ba antena ati akonyam no wo so no se ya asem no ehye wo sibo no ba obekoko yaba ese ye sa ma no ye se de twa budget na ka ban kura me edis kan cheye se monye because you solve problems anu dre ena ma lidia so kan ma lidia wo Japan ena yi akosia nso mechia no so akoma aye nyina so afi na ye so abeka ho a nyame ye to aso maame etesei na enu ame ne mama efedi nkomo ye ni yentie pacha me do office aya na phone she me bag msa mo afinhia pa biem me dasipa ne anidie ene odo awo mame nyame onhiraw yenhia one on one da masane me namfo no mo abrochi esika wasam ne se do si bomidin na wo appreciate me no nyame so appreciate we sa na oma edwuma wa sha ase no enye kese na udi enko baabia radima wisdom adibeye edwuma no medase lady counselor efe amano mama efe no nyame hira no papa oya me mentor ya me hwe no dako na me sinya my kon se ke be efe pass ye be shift a table me mekwa ko host obra na mama efe so be host Sompa Nkomo o think be efe panti ni se dachi this year di for mon peta na mon ko jame na me nko chia mama efe na me de ne hoahoa me ho nyame hira no me fra no me nya no na me ye oduru ma no ti me ye oduru ni ma no e na o send a picture bi se menhwe se ono anti me hwe na ye abaye ya ampase odini case no eko mama efe ho na mama efe mama advice bi bre kwan ya me mfa so me handle sai hwe mama etisen nyame adoma me ho ye ukọ mama efe ho no ye ma wo letter koma uku ma ni titim me pa jo debi ukọ mama efe ho no se woni wo ya arrangement senka enra no ko dweso dofsu na ko maame no no ne nkasa na ono ma nkosi amasaman dofsu maame ne so na enkochi uku no meboa me pa jo nti enra na mama efe hwe wanim ono wabuku appointment wo hwe wanim se wo beba ade no wanko na asade case ni ba ma pa jo enye se bia na me mantie de o kan me ko anopa no me ko tu ni producer na madikan ya friend no be ye 3 times me nya no nti time of fa me ko no eno si 2 hours time na my friend 2 hours ni ba na me friend no
wamfa na me so me hu ni say kwan wa mintimi emfree kwa my home enko bio minya transport tie ne meba madam funa mi stay no na matimi asori anopa akọ timi kodru ye na me hu no na me se o obisa me kwan so na me bo amane se maba hanum but minti bibia intimi ye follow up se de be ya obi abehu se mani abre e wo de atome no na me ko me ye me kan sa chere intimi kan no se o mi kunu eye difficult na omo friend no ensema a okeka chere omo no omu ni se oniminyansa se ne obia like na adwen a o chere no eno ana eye best e wo se obia ati entima menye menjai case na chidie na me fight for my life me go on with life na me see there be me ntimi because me bibia woni ho enye nkra na entade a me shempo no obi na provide bi mame entime be na ma be no ma wadwa in fact di for my if crack asen kenye se me yesho yo no so yesho anka me friend on phone kra e wo mi show you so ba me so metimu no so etim bra no Oma uskanya adwuma meskana nhye ma ebi nsi da oma uskada da bi da obi e shop ne before me de ne be bedru hanum no ye oma ye bi shop me start me business bia no abo atu agu me e madwin say yakoye fie intimeton nso a new site oma mi ja nso ni ton oma ye tu downtown ko fie see e din so begum bi kwa akra nso hu odin ti edru dries amanfo beto ono asizi mi se mo obi amafie ho enti na mahu se ompese mia medwuma e no se yenton spare parts no na me nso meka se me nsu abida me ni idea bia o hu e no so ye mechanic nti ono abekere me nti mesua ti me fa ne say school e na me se ma why adwuma ura bank pay me pa chawan ase yese ono usuku kakra ko enti na ase watitwi no so am wa no ati bi nti no ase be ma no wase opese o kire no wo sopu bi sei ma mpa cho de bi sei die pa na wo de aye wo de na wo hwehwe ma dia me hwehwa ni se wa mama nya mi amadwu because yesi be ma no we no kre omuade o frɛ na obekeka fun ti na ma efe no yesi yemfa no famra kwan so enti nkabra no ma wonkosi adweso dofsu paninu so boni di kire so wudru ha kono office sama ma efe person ne kasa kama me ne be frɛ ma efe na adweso dofsu no ama no ama saban dofsu maame so number ni amu akosi ono nso so ni akosave papa no abem wanko na wo san ba ede ba ha eti Fatima efutu a metimi di ama woni se yadwuma na ayeye no ewom se ede mra na yadwuma na asem ne firi baabi na kowie baabi nso the way no mo ka no se woniema e woni ho se woniema ni ho asem no mama efi baabi o ende ye me pese o ma ne toaso ana mperesa ma mpacho de arenti ma mpacho enye bibia but mi hu ni se me baaye no reception obia ne ebia no sebe ade hoko mo hwe ma de bi obia anhwe me but asem na producer ne kan me rewo producer asem de enyo no ye host producer for ne de wudi bi no achia wo house police station hon producer for no house enti nye producer asem ma me no no host ade na nra no ono quite disappointed wo twen wo enti me pesa wo sa ko hu ma me no na de besi no ana mpensa ma mpacho me so me sama me fe asem a wadi a ensi ye de me ka sem apart from ahani enhira no hibiem na wodi akọ me nko baby ama janantianantie no na ti asem na ma me ne ka no mpacho na ye nyina me ne ma me fe ye mmoa me wi a me san ne na kasa na mabusa ne se senti ye den ono advice odi be ma me nam de be ye adwuma wate ma misrew nyabotre wo ma ne yesen acho mo ye mi ntesi a wa he hwan na ehwe nkra no odi made a bet na fie en wo hwe ne ma no de de abone nko na wo ye ma me nye ni bibia wo se me makọ wo ma na boka wakọ wa ma ukunso fulani mpacho de ono ye den ni da komba wa boka se de na me nti ase em I don't know adai wo ba na se bi ofim no e be ma mpacho na oni ba be ma me oba be ma o na fe di adea
I don't know minim osim ohumia de ohunu. And a spiritual issue be a Shana kuma no ohumia obekumi okache me say onstro nsanwam. Because of unti. Your friend is saying, Bema. Fati, menko on China, yenye show ni na me am friend privately. Me pese ye de ne beba ahomaso because nipa e so erudu sa we are no didi watem no. Ye me so me friend na me ntie why? Fati, jai so. Jai, wati. When a brand, how do you find a bra? Manka say a producers and one more joining in chain. She say, yeah, mammy from Ubian war beji, Abram Panswaji blue and white. Aji blue and white said you are Kodenya Miasi. Producers for no me social programs in the baby Roma Batamu. Some Munimua, baby Roma joining it. And Yako for my no more Juma. Apadam for fun. Etimu Amudi Assam ban, some more in Yabutra. Where ain't simple? Yadomono. Pokwabena. A carving could be a nejatum. Aye. So boa. Pokwabena. Oh boa. The piano to say tea. Hello. Hello. Hello, Ibrahim. Hello, Ibrahim. Hello. Ibrahim Ojina sunsu mpacho safo mo me line ne maye ne Pokwabena ka ne nkode bia no ni peku wona na mase ai wo kajagum ai don sam kase pa ne ti show isu Hello Hello Ibrahim. Oh. Hello Ibrahim. Abrampa, mude yenya na mama intwaso. Na yiwia me friend wo dem. Fati? Yes, ma'am. Mensu. Man adi say? Actually 8 months. Kaya dia ochina kamenya ho a kamema me ame no be koma me fi ho. Na ye hu kwan e be faso. Ati? Me pachi. Me mpese as case sabi me ma me panimu wo di a wonwie ye nyame na minim enchen no na me be gine gangaria e ba be di ye di wo machi kakrakra enti me pese me ni nyina ye kabom na ye hwe kwampa ye de wo be fa so ate jaisu na ba ese na edidie mu ni niam mutie acho me chiriba ne hwem wa chiriba no bibia be fa ate ompewa me manyena me pebi amam school fees is only the tia pe ana me de oba na ope e won se won ne kura fata me de ne be ma anka wa aboa kakrakra yet ensan try ne me hwe on se mam wasre ati bibia nsunya me mwanya Ibrahim omfa eye yentwa so me se champon 2 minutes 1 minute 1 minute yankola yinyamra wo na munyam frɛ papa wo he no Enyese ya die we enkwanhia dɔɔso na ya na ye wo awade mu nso enkwanhia sabi nyene obi pɛ na wonya wafa okay hello Ibrahim hello abi school fees munyai why you do a chia tam metu nka Ibrahim yo mami assalamu alaikum wa alaikum salam pachona hu te say already adom na unse me so me hu ye pa woman na wo Israel FM no mama efi oh okay Andra I'm say wife unim Fatima Isaka yeah I'm so the case bi ko ho na yenka nwie kura no sanso de breme enti me de asem ne to ho se mintimi entoa so age se me ti bibi free ma me ne ho enti me ne me ma me ne so di nkomo bebre na ese me advice Fati na wadawro ma ya me de pass wanya daage a woni me kase se o se ne niam nyina waje
waje nkwala no usi hu nanim so a ubeku no Okay. enti ye me nwanwa kakra wadawro my dear na asi Ibrahim Nipa cho wet mama ni o kan ye Matias ye kakra. o se usi hu nanim a na bibia ne se ku no enti because of anu nti unsuro nsawam waje nkwala no wafa maid na niema nyina akra waje enti Okay. enu nti anode aba ye pasumdua ma ne wadawro Yo, me that's it. Nanka, me pese me kasa too much because asemo ya ka. Ya ko ho legal aid. Imam for the maba nshira ana ne odi abai but respect ya me de mam ntina aya na me pese me. Me that's pa nyame nshira Ibrahim. That's What you say? Because serious asembia ya sebi. Anya se kan ye dika. Ye do anu ya na ye ka. no correct. Emma me yes was me huna na me buo for was me pese ni kuno me yiro tuo ya me worry 10 years ago when me say me de me san kura Canada oba we me mo da me yo bi ada na wo mi a ana say me ku for what ni wo mo nyina ne say wo se maje wo ma me nji wo ma wo ankwala ni me mi enu nyina ma no me ntimi nji wo mo what you say problem about me ni untem me buy out me who say asisa on ma okọ ma me ho me ase me my explain what you say na okọ ma me ho me pa man form mo basin ko ho ko bisa ye so aba na ade na ne wo nyina ne say me yire me ne ni nya ntokwa wo fi o ka kire me say o yare da hospital no ma me pa che wutie me ye Me ti opa Ibrahim o si me pese minye de mi nkuno o asemo na mi pes mi yiri no no sebi mi timi nka asemo anye enokure mfanto no so e bia ye kan nyina o kina obesa betina ha wo o me mi kire we o ya mi wife yenya awade wo se mi pese mi nku ntina mi de ko da hospital nyina na mi bompa ye se na me mi ge obi awo ashalaja ami ko fa ge ne ba ne mra metina ha you see there's some allegation there. So we knew about crime now. Even Ashalaja will be able to find the sense in the book. Etura me se kura nso ye ne de wo twekula. But you say, we akura sam so ye ne de wo twekura bi sei. Ah, to me number be our news or find information when now. But na dem yan say, Masia me Masino me ma me no on the metrowi. And to send ka uban ba na amaso be kan sem bi say kirewa. And am also would promise a free na kamini mu mi nyina ya tena se ne siesie de baby because so ba asisia yi na se bi da to asisia ya o ma mi ka ka se na ma ya because I pay through ma mi anu mu se sika na me de ma ne ba no se ma ye bi wo sika no so a sa audio na won ho ntia mu kan chen se audio na obobo no mo sa audio ono na ye recording na wo de send me now for sa audio no won ho ntia kan chen se wo mbo na mu ntie sebi so aso ansi from you sebi ye kasa say semi sika me dia ma wo ba no say why you bibi wo sika no so a ye dey ni ho aso sebi me o kai no wan kan ye ntumi e ma ne ye me ya me yiri do one more than 3 months e jan kwala ni nyina gu mi so hawo me na mi so na no pa ye dia ne jare o mu di o ma ko so ye bibia di timi o ho asemi so ye no ma me ko re ne papa kuma e wo onongo ana mka shire papa ne se papa asema si me ne yiri ntemu nie eni de ma sia kani enti se yantna si anka asem na anya de amama fati aba ha because obana bibi kuna ne ma me be hold me responsible ba papa no se ne ba ne meka bibi ankyere no te se saade a ono ntumi nka bi se ne ba na ba ye de abebona mane me bo papa yi bono no so ni credit me man me send ni credit no friend ba no ana me send papa ni credit ana ofre ba no e ma ne ba konongo ana papa ne frɛ me sɛ wo ne ba na ba ne mo on pɛsɛ mo ban kan ne ba betina se ne ka asɛm no no transportation ti me mo mu sika na me say no problem na me say ni sika di go me yire ona ya me yire ona me say ni sika di go me yire phone so sɛ sika na ma say ni e di ama wo no ana me frɛ me sɛ o di ka wo MTN ade nti na me be sɛ ni ama kan kyerɛ no ana me say o mo ti Ibrahim enti se wo yiri awale no magunu kura David enti me pacho de me ba enti obetini abafia na
Meba, me can't wait. I'm interviewing. Okay. And I'm saying this kind of the mommy wife, another money. After me, no be your phone with you, can't be our mobile. 2 days in my monka, and I'm fair papa. 2 days in the 2 monka, was it? Oh, we see me scam my scam, I'm not saying to come out, Bano. What's in the Bano Swan country, and to assess and a chicona mammy. You see. Madam Kwala, you call more, maybe I'm the floor of society. My boy, you need to be Kwalani in Abaha. The young Kwalani coffee may cry my Baba John because of your cannon school now Mukoniti. We don't see me 1 2 now, see one class for Baba John Kwalani 2 days. And some of the sudden Kwala free what to buy. And this all about me, see why me tell the matter blacklist. Before and the different life now far now no so to blacklist. For me. And you now phone says any free kubeko. Also a blacklist no. Mama Fati. Na fe wo se oboy anya no prayer Fati. There be me just say bia wo se wo ba kono ngwa se me no. Wo se be man say audios na oye bre me no. And also was you blacklisting into your friend another life from Atinika. Ma there be anya no kon fa obi alive Ibrahim. Ibrahim. Na me pick mo se be. Hey, Fati. Working hard to achieve a Ma there be. Ibrahim way. Ibrahim. Yo, Mate, Ibrahim. Ipacho, so Accra. No Accra ma. Ipacho beti na be Kumasi. Oh, that be Ipacho. Pacho Monday one. Pacho ai. A problem be any Monday na me. Mr. Ibrahim said when you both amame no. Onyankopon Allah won hira wate. Na juada bra na yentrance na bibia anye kama why. Amen. Enti producer be kwaso ane wa communicate why. Na me hira mo. Yo yeso hira. Na me si wamla na wo so ho na dey. Oba ne so mpe. Ma da bia nya onu nti na me yesa. Won so asa wo no apeso yo fulani asanti bia wa no ate abro so bia. Bi. Yo mate. Mate. Fati. Me da se tudie me wi amene ma me efi be kasa na enkwan a e be fa so amande no bla no be ba why enti se se de obetimi akọ me da se bebre yo abusia kanjen ye ko pe bim no akaline eyin super papa woni pedua no ono mu asise woni pedua no ma wo ye kama we no magnesium ni potassium na ewo mu ni kama eyi ayamutim kra free ni paso media na me no mo na asa o kanje fo mo mre mi bi na kawesiwa me no ti mo fa bi mre yen frenaje o order 0241 449 191 tin kra no mo mai sabo bo ti onu ti bi trinwefu atue yo we a Liberty Conference ekoso o man ya wadu achi nyame akwa we ebre ode nwosregu na tade mu se tam we February ya de hebe kuku tremienu yimu mienu o se ride the vision training so ade hu no eba so February bosome ni de to so du eyeda memene da no nsia e wo Jubilee Park minister Kwame Jedu SK from Pon Mebe Lottery any Liberty Conference adumtufo nyina e ka ho se bra na wonyame obeye yie antina fie Diamond yekoho Diagnostical and Treatment Center Alternative Medicine me pacho junso twemu hawo fibroids yenyi zikankan wachiri kase wachiri brem otinka esichiri yade wakoma ye kase kompomara kas eseukom ni nyina da obeyi wobrase kankan wo kuma se ye otuc ye Ben Santase runabout in Legon. Yeni Legon University Sports Stadium no ND Enmushe 0241677506. Piwak Natural Health Limited ND 3P garlic mixture. Mojabroswo Brayomu hawo tesiewa kasem roswo unayo titriti wo fra ekuntan ene ta etanko a ebema oyema da wo kasichire no so akosoro soja fo ni pedua mtimi nya adwuma yi a bomode aso be kokolinak benya bi Chris K koforidua Gabson Pharmacy kan hye Angel Herbal shane to say ye to ano pai
enye rubber tini ekoko ene ya hye de no da ho frɛ yɛn 0248928834 Obo Herbal and Medical Research Center cardiovascular diseases yɛne expert no wakoma bo kinkinkim tipaye we adwuma kakra no wabrɛ wo kon ne obo unasia tata hepatitis ene yade bia ya modi mfa nkoda obo ye wado ato adumenu ene so fama mi kenkedi anu hye 0257472506 Tabita Sofla alignment ene yadaje ni screening o ye free screening say diabetes any prostate ye free infertility awom how usisi ube memu o twa herbal treatment no na massage nsu gusu ada en crimadina firestone food bridge wire kuma se sofla alignment takwa de sunwan 0202 Tabita 347647 Express Group abrochimemu ne yekono ye gentity Canada, New Zealand, Australia, Germany honoma na ye nyina da ye gi ayahwe na etumi so aboa oye IELTS SAT TOEFL ni nyina wo ye bi a obebo waje ovisa so ediama 0249 000 448 Case number 1. Complain way. Tell to move. One family. What's paper, baby? Abrampa, I tell you to. Yo, Mammy, Papa Joe. Or some mumbler any my Catwanim 2024 year chamu. A chum. Oni pa kono ba no so nkata ne mama fan case ko eni adaje ai be kata nkrofo anim that is ofori oni front is ofori no oh e pa chewa je enko ye ko ni ba rata ni da ha ne enhwe na enhwe se wi ya ye what to do Emmanuela compression tetrese case ya mabobo krate nya to atwini de number 1 Emmanuel Abuache complainant Kenya ase adwumam en wo free aya wo baaye accuse Francis ano tadi kuku an mukromo en onu so wakote atom order you court ewura etesai etiesi muso kukuro de edina ke dwuma no so pa cho ye Bible bra pa fa kire no ye wo Quran ye wo snap for mame na omo fa nto no so e ya semu ye wo bodua mayila o tigali emi e de kofi eni ye wo ebi focus ya dia ina po ba fefe ne ho fe pa a wakata na nim bi kura benya foforo nso a fe kutai kuta Bible no o samsi bi we ni be boss ne so peja kosoro eyemme Emmanuela mikra Bible sa sama me beken ba beken no krenko a min intro onyame boa me me pa cho okonya sorry pa cho me ko siesi Zion babia sorry na shrine emeku fo ne nchia enkra na ba mo fo mo mla mo metwen kakra bi right we nim no ima oba pa edi asem na ba ho fefefe obeto o ma me awie mampa che awie ye nyabok eyeboko sa mampa cho mekodi akwama wo takrade o me wo fa wo ti mekuhia abrantie bi bia wo kodi akwama ni nyina so o pempena so achi munsro yo kase aba ya cho mant na wan chesa iti o de a person to atu wanim no kwasem na me peneso inti edidim sa na di nyinsen eden e bai bama me husa menyam kopem se medru kuma se 8 months inti me hwe no na oni na de tie nya sei me kodi be se bosum me no me wo fa wo busumi mienu na akohia boy no bachai e na ono da ma onyemo yi bachai
Oh, wajene nye tina ukrate mwamwa. Hey ma, Herbal kama say. Chese mutru no de emfa uraba ho. Ye ni na mafi. Mpachanya. Ye, ni si wujira baya. Ni ho bajai. Wani se wojeje mwa. Masim. Yuma na ye den. Enti mehu san to me friend catch and say na ba one opportunity. Oh fine. Enti na 8 months inti me call hospital e do 2 weeks time na me den me wo na odi cancer na me 800 cedis 8 million. Inti me dey to talk to nema inti dia aka no na me dey to bank say in case say e bia wanye scam me a ampa so e do time me call no ka so oni ska ti say ska na me yi ya ma me na dey school na kwa akodi akwa ma ko ofa no na ko dey school me call since nti say we dey say me call nursing training. Oh fine. Kase Enti say ska na ye den e dey to aduane ye den e di sa nti edu ba bi no ye nti ne nka bi oh nti me friend no se na adwuma ase na me so adwuma ase sesen nso ne me wofa na ye den ye adwuma so kwa adwuma pa ti ma na botresa 5 years ne ye nti ne nka so da ye nti ne nka akwanko hu ne da na wo de na ko da bi me na sa me fa ne nko no no mo ye den embra emehwe akona no ye friend na o si miniska na ye ni adwuma ye me kasa akwana kra yare kra na akwana de sika da akwana okay ni sika I don't think say bedu be 300 cedis mami a join the case we ye na ochina na me friend no wo de number buy me pese be friend wo me pese me ni di nkomo privately 2024 is na me ye wo ti se me ni ko di nkomo no after show no no jimi ne ho a ochina na mama aba na fe ye de na ba what ya ima what if fine Kenya sejuma na de train yare na wanko adwuma nti abrantie no ese friend no Francis ano takrade for de mo hye pa me to me nsa friend no ochina mene ne bekasa abrampa me se mene ne nkasa wa ha ye wi ene ne bekasa ochina ye ne bekasa ye ne kodi nkomo wa chire ho ye wi a ne ye hwe na asem no oba ne chinchire twintwan ochina ne ye na ba ha enti Francis eja no wa abofraba na 5 years enyim wo ba na edidi so ye ma wa o se ono no ene obi cheniska want me fan bra kra no abra na juma no wajai ejuma no ye di ejuma forklifts ni mo twa excavator no etinye so obi an ho kire no skano mra kra no ma ada o yere akwani nko school so oti oni yere da bi oni yere ima twaso ure twaso why nyame adoma wo tena by 10 na wo ha obeba na se nkomo biase ani ni di no ye ani na di awi meja akwan bye bye ene di sia na ye kono pa me mana ba Cindy mo metena se ye mo wa efe ka chire bra Cindy bra me ha bra be gina me nchen aba ya ka ho bra every day onimu nyanse bi a smart guy ene tiri nwi wura do everything you say no amko udidi kama me nshimbi ade bia be fine at me be na ba Cindy na hwe ne ho ya yefe bibia e kama you abusuafo Cindy ko gina obranchen ye mai eno amodo o masembe daayen na said lawyers ye waburu chile efreyen e wo case we hu pese wo mu di case na chi no eye me nwanwa adwo nchire fi na Germany nyame hira wo mu nyina e bia perform so na ye case ni we ni ya maame bi oni ni kun o mu Canada Edmonton anadwo mada na o mu frame so for maame na me see ye adwuma di be wu wan na frame sasabre no say yesu papa nkra na sem no na ba bia mo de bekọ lawyer bia mo be fa ye bedi mochi na ya twi sa mansun e de aboa nkra no na yanya ne ntie bi
se papa no edra no de akoto ohini bi anim ya nyantie bi na meba ne anytime for wi a santie no ye behwe de edra na sema wakoka no na ne abusuafo ne wa ha no so mo betie anu o se be kokotu e wo mo ho na nakrama woni komu Edmonton Canada musika ni me de be ma wo mu time it is 25 it is 35 3p piwak edu papa oba pa yeni nkomo medase omi yamatiefo nyina aha emobibia akwaba edeba Sompa TV na radio so na sede ne uhia wukwada bia edi apomden ho enkomo no ene piwak natural I di 3p garlic mixture abadwa so ene ne ahia na na ebimu busasede bia eba yese aduro no ewo toam na etesa na ntempese me ma wo sound kito bi na hu se sa na etie ampa yes eyetoa ehwe ho a ebo enti wokoto 3p garlic mixture me srew se somu yie se na be ya ehwe ho a emmo na ene nkomo ye no AD free piwak natural I di 3p garlic mixture abadwa so no unsa wo hwe TV no so asede da so no a ne kura mi ti so wokoto na senti se ya ana eni toa mu se ya na che se enye 3p garlic mixture yesi yetumra na ya tracing ti na mede bia ba studio ha se wo behu ti de TV no se no a na wo hwe e wo mensam yi ene ye di nkomo e de afa diabetes esiche yade ho na na esiche yade ekunipa organ ha pa a che se ye dwere ho a ye ntiase na eya na bi ka se doctor na esichira ye die enne ma ye esiche yade anampa cho da bi enye esichira ye die bibia hwehwemu bia method say yesicha yedi ne ma ye diabetes nemom enuane na yedie no eno ne ma yesicha yade tie aduane bia nyankopon ebo yede ma nipa se ye ni bia no sugar wom nemom sa sugar na ewo aduane mu ye mfre ni sugar eno ye glucose se kodru ni paduane mu a ye glucose ena wodidi bia no a sa ahoodeni no a ye mfre ni glucose no eno na ema wo energy me ka say aduane a medie na mama ahoɔde a metumi kasa entu de momi de wode be hu kra ne se obi ye fasting titru dry fasting the whole day no oni di ya wo say na o ye mere pa because wonya aduane niye emma ahoɔde na ewa aduane mu na bi nko ni paduane mu to won se wa ye mere pa wanya nsuo bi anom watum se edi be 3 days kwa na o ye mere enti se ye ka glucose no a enne ma ye energy ene ahoɔden na emom se kodru ni paduane mu na sa ahoɔden na ye pe no entumi amfa amaye ne a ne kota mogya ni mu a na be ko hospital doctor be ka chew say wanya sichi yade de entini say aduane na wudie no emu glucose no ekɔ mogya ni mu direct because mogya ne die fru sane ni padua te se ka se engine sim na se petrol ni mu a enko enti eni padua no engine ni akoma no na petrol eni mogya na die fru sane no eti se wudidi na se glucose no kɔta wo mogya ni mu a ye wo akwa ebu ni padua no me friend se pancreas ni punsuo bi e friend se insulin beba wo mogya anum enso na dwuma ye no na betwi sa glucose no se si kire na akwa ni padua ni mu no pancreas ni pu insulin na ba betwi na fe chema ni padua no ebi ba wutirim na bi ba wadwenem na bi ko ni padua ba bia wani so wo kotodwe enti ye insulin na ye sa adwuma no se ebeche glucose no e de amani padua no but etoda ye didie mu ye dada setemu ne mabi nti no enti na wasa wonum 3p because wonum 3p no na eyi wuntini mo etoda obi wo hono ne pancreas no produce insulin all right pusa insulin no enso be kombe no na entumi ntwi mfa ni ntiri ni mo emmese ni nkomogya ni mo enkoye adwuma e wo seye entuba hu no pancreas ye adwuma enso insulin no enkomogya ni mo obi so hono mo a ne de na empukura insulin ne makura enti na mpepi no ko hospital na se kasa wanya diabetes a doctor say ye be wo insulin panie nurse ye ma artificial de a eno abekomogya ni mu direct na akoye adwuma na wo se nyankopon de no eye no enti ne ye kan for 3p garlic mixture e de amount because we eye ntini mu adwuma ena ye mogya mu nsu adwuma enti bra wo no no e be hwe se wuntiri mu beda ho na pancreas no se epu insulin no a etumi atwa fa wuntiri mu ba be wura mogya ni mu abaye adwuma e wo se ye se na be ye a wonyare
na de bia benya hoden na enkofa diabetes emrew na abre so wo no mu a eye mogya ni mu adwuma no ma mogya ni nya hoden se insulin ni ba mu a eno so be ma ne ho kwan na abefa no na edina kwakoye adwuma wo se nipadua no yenya nyina die number ne frɛ doctor wo hwɛ me wo Sompa TV a numbers ne gu ase on Francis a ne enu eni nkomo ana wuti o radio so a number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 say yakaso obi enya diabetes ya enema bebre ne kwafa diabetes e de brewo waduane e wudie obi wo hono amomi wa pon wadwuma kodu fie be no nkono no nofosu obekono osifufuo ho wabje owienso a no wabo boso be pensi a chere no wabo aguso obi nso de obekona wote baabi osema ejemani eja esikafo obinom enam esinani mu a wo hwie no owi asabi wanom nsa aguso owi a no akotena air conditioner kemu okodu fi odware ya no wada pacho benya diabetes because eduane na wudi no undigested anane na wo de kwa akoda ena nam wienso bebrebe eni se cheyade ne nam enti da bia de yakasa sa wo nom 3p garlic mixture mesrew obeka se bia aduro no wo nom enye adwuma but na bia ye wo ankasa wo nema bia wo ye edi sa wo nom 3p a ye de beka ache wo ne se jai nam wie bebrebe teso ensa obetumi ejai untumi nso ateso na afi anadwudidie nso na wajai enipa de nka benya enye adwuma semo a nka emononum no de awie anano nsia no didi awie se be ya aduane no ebenya kwan anane kama da bia na oni padua no bibia ekoso ye edema o ye number ne 0248 92 8824 0248 92 8824 kai say edro bi a wonum bia betumi anum 3p garlic mixture e de aka ho say abrofudura num na no pa edisi medu ni mu a na wanum 3p garlic mixture woni edro bi anso no mu a fa 3p eye wadru se wobinya diabetes ya de ebe ya ne ensu kom taade won tentem omini mu taawo ekom taade won tempa wodidi ya na ekom saade wo oda na ho hyehyewa nadwo ase ye de makobi asra wo ho obi frechire ba kane na hu ade wa chiri pa bonse wani ahyase eye wisi ekuro tu a enwu ada se unya diabetes a afo obi nya diabetes nsusu a ehwa na wuntiri twetwen na wona ase atata wo de wonsa mia na atom mesrew ma saade e mehaw ene diabetes nti obi ani afra diabetes nti obi mema ye ekofom diabetes nti ye twa wo bi nai so mi mu na enu se diabetes yaduro diabetes de saaba ha ma wono so ma wona no de usana de achi anti binom anti de mwa petripi na nom wo kuma se ha bowra kolena Herbal Dani Herbal Kriske Herbal obenya biato hofo enko Albert Sam takrade AA mensa koforidua eye Gabson Pharmacy mumuni awe enterprise ewo wa ye ne cathedral ene di hwe ni mu o de wani kire okanshin so akensok ene ko Sam obenya bi Bowra Pharmacy shop ene Herbal Center bia number ni 0248 92 8824 0248 928824 baby I will be ado kwa wo say o pe 3p garlic mixture edron de empene say o beto na wanom edro e ma de o obi say e ma ye ntampa edron so edro we die me amaje atumi mitimi no mpa ya mami bi why mema bi mommy we kwam ya me de be ma na ba foforo obi didi pa no esham na edem so o de try na hwe na abehu say Ghana ha ye waduro ene ye waduro nyame bo adasene eno ababa I mean shraw na kache piwak wo se Sompa Nkomo ye bedi first anniversary 7th March ye gigi sanitary pad e de akwa girls school su fonti yesre no mere pad ni me pa choma timo yo oba ye box 10 kora nyame e be shira yo yenso ye dase piwak me pa cho ye keka ni se no entena se enwuo maame said you were TV no magengam so no soro why ye mai enra mo bai ye so ya sister baako Angelina or Amsterdam was sending almost 1,000 cedis ti e de aka nana kramasi kana
enra odi bra from Canada no ho ya ye de be mom na enra asem we ye wie ye no ko social media ne so ye de attack Apostle Nyameche Church of Pentecost chairman social media lady ne friend no akosua ba kwadwo papa bi o se hwan won kwadwo papa bi nyame hira no papa me say first anniversary omu nyina be from Reggie Kani Chesini any say wa official Gloria Osei womu nyina tag Church of Pentecost chairman Nyameche say omu mehwo de asieni and approachful efre so my ready so me fa lawyer amankura no na yesi bibiasi enti epesi ebusa bo to te say mom ka mom ramonim Cindy o te say Sylvia te say Elvis so te say mu ko school on my frame nyahwe manso amotwe no so te ese motwe na bibia e kama enra ye wie show na dia na asi wan na be chi mama ye ofa wo ana na bre edi e kura asem ni ade fa le so aso moto am se kanofori ata odi ko parliament edi na asi yo enda show no aye be no ekoye no opese ekoka ni fie eti die na asi enti okobo na na manye ani ne odi asem no na memehwa hono muntimi moyen papa Cindy jira fa enti nyama me de ne bae sika no pese ewura kanso no mu sika no a ose okoyiye no 1 billion no ose nyesa enti pese ehu se no kra enti me pese asem ni pakura wo senate hono media ye me nwanwan se so pia wu na odiade fonko atuminya titi wuroma afa kokodurufo enko be yisika wo bra ni papia anim opia ni mu hye se sika ne yetaku se yesempoa yeyi ya mu opia eho kakra no eho no na be de hia me eti na osi nanane frɛ wo sesei se nanane de na anka opese bibia omo se anka mo kwa kokoko nim na omo ache eni edan no ba sika no a eho na me de mepe ho asemaka because net no enti enye de pade ne de sika no ye baji ni nyina ye ho no eti de nanane ka no mo pere so ana se se de nkrofo ani abre so mbe fa lawyer mama ye nkokoto no emu de ahi na mo pe me pese kokoto no koto na epe una epe nyini oso ye ji wa dwenkire sen na wo pe no anya nana o fa no odo no adna nso ma dwenkire ne se enti ase se be ka asem no ofie e pese omo so mu omo so mbe boae no omo boae na asem ye de kokot na senka o betimi aboae ofie a nanka ye hwe kan dada nke nduru a afi na nyankopon yi ne ye boafo amaye de a yenso ye reshim se omunima ye ni enkokot na ye ready ifi pa de mipun komo franka menko Sylvia ete say ene de wanima ye kama au nyame behwe mo wate say yesi ekodi asem na ofio ana court de na mo pe mo ne edi machi bible say so na asem idame de mdu ma ho eden enti de mo be ka na ye tie ye kokoto na ye kwa hemfie pa chepe court mo pe court pa chan wonso mama anya manso abetwe na chese mo nyi azia de mo keka ni antum pa chele Elvis we smart pa chomjili kamdia kam kwa nke kokoto na adamu nyi ni se koka ni fia o mbe ka asem ni empini kekeke ye de kokoto na koto no abeboam Cindy kajire wonso sasai acha pese ya de kokoto na she wonso be kokoto Cindy be kokoto na semo no ba bia ye me nwanwa kakra ne se mo maame nuano mo wen wonko a ebusua no nko na akawo no ubrai mabusua pengina wu mo mabusua pengina wu because asem no ase ya wura bom suniti samoje niema ne dia mo beba na nana no munyanya no
Nana jina so yan kono yani nana nko chinkomo. Hello Nana. Hello. Asemuni. Ese di aye di ni fie ha o. Eye di e be asemwa. Hello. Nana me tun kan pa cho na ho te sei. Na enkwale asem yem se nra yesi wati ho bibi kakra. Wada woroma. Na se enkwala na asem na nra o de beda yen. E wo Sompa TV. Oh, mo mehwe ma ye school fees ni ne nkrofo. I don't know. Nana wo de me so. Na ye hwe de besi. Ayasemu. School fees be boy kakra ate. Na e said ye no kwasemuni. I don't know. Safu atom. And still. Entina se no. Asemo enti saba. No mabusua panyini wo ho. Na sabi eku. Ebusuafo nyina tete aturu mu ahua. Sade yemfa ye ho. Yenkwase atekai. Ni yenkwase ye ho yade. 15 branches across Ghana. Ane ehon ye kwa koje ayarehwe oto asinti twetwun bo modia so be ko bo ase cancel quarters encradomi markets yade bia da so ne amodi kraisa 0540311311 Abishop 75 Emrom plot 17 eho de odi gu kom ode to nsa ni nyina ba ne kama ma 0598585219 Boris B Ifia Koko we halal de den de emre Bantama High Street Sawase Market Santase Runabout Boku Trading SG Moshe Body Junction 0544444453 yanko ye wese menya na metimi ne na akasa. Hello Nana. Hello. Nana mpacho I said yes e kakra. Meti won ka mesi anu ankwala idi o masembe daye. Eje ni mubu aten. Eda. Na yatese yese em se wo pese ye beka ne fie ne ebusa se no kura bi wo mo a. Manti de o kanyi. Mesi anu ankwala eje ni mubu aten ma no. Wo mo de wo masem no bedaye e wo Sompa. Ye frɛ papa ne nso ne nkeka wo keka no na kyerɛ ase wonye na dwen se enkola ne de omo ka no ne omo be ya adwen ti a kyerɛ ne yete se bi eburu yesi pani wo fie a massive yamfo waso asem no wo pese nke ye be ka ne fie ne ye pese ebusa se no kura bi wo musa se asem yenko ka ne fie yesi papa ne se wem se wo pese ye be ka ne fie o sesen Dabio, madam, me pa chaw de tene se. Me na me ye kro no so di kro. Yo. Kwara no ma me no minim no pa na aweho sem ewu me se. O komu no wu ye. Ya de right ni nyina ye ni. Omo papa no so ewu ye. Ai. Eti omo ayenyanka. E na omo de boat no edi ade. Na wo boat no obedi ade no nkwala no me wa no de complain aba say won hweye ye papa no hweye ni ade if boat kra on pa me da obepa no na wa cancel mo wan there was a time me wo ho na onu boat na ba se nkwala no ene na ham nti me se nkwala na me mo ne na me kan cho me chato o mo say o ma disturb public peace na me ma o mo strong one na say na wo ka se me yakwala na onkwala mo ne wo ham wo fi na me hobby me ni hobby e di wo se me ankasa no where you head me ka central mo pra be official complaint na say bi akwala na yem say na me so me from nana me pa cho ni tintini ni tietiem obun ka se yenyi asem bi amra fie Dabi yedase eno ane hia ye nana yedase na de wakan kura ma yahunu boat nu ni suban ti nana dabi me da me ka say yenyi asem bi amra fie
na director ne so no was say director no dey o say aka obeche afuo no obeche afuo no senate sika na okoyi ye ne so e ono kire say me okoko no nyambo ankachina oba mi yakoche yakofu no ntimi pempe wona na ekoche this is kind of what I'm not there. I know they meet me country because no just one for mom letter mom call Emma let's for you didn't natural most statement near the Mexican waji no man granny p and I one more another statement no by no man was a difference be figures no almost let it anybody not ban difference be difference last number back 35 and now on one kasa there so 53 I don't know controversial kakra the have some part them because meet me akana meboa nana ya dase wati ya dase pa because yen ya sembia emra me sie ni esi asem ya dase na daleta cross one wo kwache kokko no won kwache kokko kro ne hye land daleta cross one wo kwache kokko no won kwache abusuafo asem ni adwuada ye beko lawyer ho na asem we yakwa akofale because yentumi man eti Ghana fo ehia mu nyina momoa yen ni eventual lawyer ka ni enkoshi shem apostle nyame Church of Pentecost for wani kire baby ani lanso eda ejeni mu buatin asem ni apostle rawo lanso baby ani district Church of Pentecost me pacho grow fine untumi na esi ni pedua ya dwuma kakra wa bre yani ay koko ebo ni pedua no papa ubenya bi o misty apidan ye dana no bia wo nwa dwen bo ne sa na digita ba center 0244 596 532 time Herbal ko pebi nom malaria ta eda pebi nom oje ho enye kra asa wa dwuma hihye na fe ya what time Herbal sansan gu na unipadua na ya se afina wo ji enyanka japade tu no japade iso a eno so 0244 417 669 Faith Homeopathic Clinic digu wanu mana nane ya mama Elizabeth Faith baby a wo ba pa echiawo esanya de bi pre en ya de posa waye mukro ya de asthma tishiwa diabetes ni awo ho ya wahima kokobe nkran so tu Manteku Junction Takrade Anaji Police Station Bogoso American House 0244 583 859 enti na de wo nyameche akoda ye webre nyame guso ade ne ye adwuma o ha bi da so amane bi da so abomode aso obefre 05 35897699 na enye kama enti said ya akosie no na adwuada ye be sia sem we so me say aje sageta adwuada mba samba ye be du ona lawyer sem no ye hunu na camera da so na wiase nyina hunu say di aduro no no a ebre no eko enti mo ayi sikanini lady no Angelina Ensia Amsterdam or the 1000 by ene ye maame na nakrama ono so Edmonton Canada ono so de ne de aka ho a ye de e mam munye e de na mo ka kire mo wo mu de wo kan se Onyankopon hyira no Onyankopon onya ne kese hyira wo mo yenu hyira wo mo nyo mo kese cause ye di nim se ni inu bia ye ni kamafu bia enso odoso nkoma da na di a kire no ama ya hu se wo de wasem kodan ba bia dunya enyansafo ana atachafo mbeboa wo mama kan no makon asemama nto bibiara wo ha da no so mane nche dam nsu so wo hwe na wo de da mesel se dwane bla me mama fu ni papa fu wo ombe kan wa asemama because ni esu pa ni kamafo enso ene o mama yahu se yanya kamafo de ande Nyankopon ba bia sika ifri bia no hye ho anunyam bofo ne sane no de nhira ne ba
ɛma ɔwura fi nkurɔfoɔ yi a ɔmatom botom ɔmakɔ mo dwetem akɔgye sika ɛde abma nyinsia ne nyankase yɛ nsum no yɛdɔm ase onyankopɔn nhyira ɔmo yɛbrɛ ne kɔ tidifoɔ matare fefe mama si ne pam yɛ 100 ntima si ɔkyena me do number no bɛto dwa ɔkyena deɛ yɛbɛnya yɛ time 1 to 3 enti yɛsrɛ momfa nkyɛn na ball no start saa deɛ na biribi ate akotum tinyɛ sɛ ɛbo apaye ɔkyena yɛ full time yɛbɛnya ne yɛagyebrɛ na dɔfo ɛsɛ yɛ ka ho asɛm abrokyefo nyinaa wara bɛba mu nyinaa yɛbobɔ so kakrakra na mesi atwa da yɛkɔlɔ yɛ ho ɛwɔ saa asɛm ti mu a mo frɛ sɛ mo bɛboa no yɛnso yɛayɛ krado 0551 931 931 0548 931 931 hello 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 0551 931 931 0548 931 931 na onso watimi asɛm ɛda pono sui yɛ nyinaa ganafo yɛ hunu bi yɛ korɔ no no yɛ korɔ no sɛ die ai woni sika otiti sɛ abodwet ne yɛ de wo san nyanka ɛne misia hello pachodin baby akasa free because from the chamber me kasa ti kaka di mo yo yenti o me wura kwa da hu pie enjo bi ana ma me kwa wo so akọ ai wo ya say na wo ya na ade mua wo to le 24 wo spend it as all them what up the way the man kwala we ya adofo mu amofo ya ai amofo enye japade edi na omo pre na omo ba chi edi na omo pre da mo ase oba akwakowo ama yakotwa ne ntinim ama one ne ba nyina akowu na edan media mo ase nti edan ne yere no totumi ka bibi kira ne kum na papa no ono ani ma na nkwala nketwa wonya bo mo maami wo isu pene nkra nyina esusu hwe nkwala isu a yesu ya maami akowu awrahu wo sei ekowo ma akola ketwa wei sindi itimi begira tv so se minim paboa nyina atete na ni nkwala wei exchange west ya ntam paboa amamo mi ntam paboa amamo wo mo senetio wo mo die yo ya sese ni nyina Apostle Nyame Church of Pentecost ye tageu sa sem we obia social media no so wani be hu sa case we mon tagi Apostle Nyame maye mon tagi Apostle Nyame maye se bebia ni Church of Pentecost Kumasi edeje ni mubuatin la so yeni o yeni Pentecost fo ona mutuo ko jidi ko pa tu wodo America papa no ewie ye no be se usemo akwapa no kwafo wadi kuni wadi anyankunim Satan ye mapa wadi anyankunim o tia so dem preach e mo jira so e ya tia to hello good afternoon pachodin baby akasa free Pastor from Mr. Andrews from Accra Andrews yet momo aye wate yo okay Mr. Momo aye ne enfa lawyer menkwale yo mate na mpese mi kan yi kaka yo na sebi kapao ye nyan mu na se papa mu bi omo de mu akose asore bibu no mu di omo hundi no enye ni kwan so ka eneta bia e be program bia na e be kan bi ta na e fa yi Pentecost there's na e form no sebi kapao omo nyame so tipi sen se be ka so bi e Church of Pentecost ana so nya ba na se waka baby na ni ma umu na kise ana so umu so yaw ehye omu si na kitwa so sindi no me no ba so ntimpacho milia se no mo no ma we mo MTN wo so gina so ye pacho ye peke abram panso funye be de twa no ma no da ye wi de ko so ni ntimu ye na first answer ne be ka so bi e Church of Pentecost elder ana president ana dikon no na se ya ye de na fam
Eswe. In a binum. Abraham Peo Jino son so Church of Pentecost. Wo kwata Telesta. Hello. Wejai. Asamba into Wejai. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Maybe Taro. Yentiu. Apetema. Eja yetiu, ebre na sun. Oh ma. Hello. Hello. Oba Pachodin baby akase free. Me pacho me kase free me friend Evans. Yo, yentiu Evans. Me pacho sa problem ya me kase yang kata na mo dia ama ya bla boy pasa down play the omo di dia sa yo some current yasem. Hello. Pachodin baby akase free. Konongo. Maame ma hunya na ma oni so kakrama ye wa ye tie o. Ateke konongo. Yo ye ntie o. Ba chankwane ina awe otu ya ba mamba ni ne support. Yo ya modamose. Enti ye de ye mu ne ye pe. Ye soli. Se da no nyame kana koma. Na de ye me yakra kakra mu se. Shraj. Ye de asam na ba Shraj. The whole way. Mo say enyawe ejeni mo se mo kwa Shraj papa na sembe no ka. Oka kire se papa no intimi mpone se wanye papa. Nti ye de emfa ne se papa ne enko no wo fie. Ne enko gisika. Ya de ose yo yoko. Nanso ye kwa papa no ebeto da ne yiri nu si abape no akofa funu akogina bontima frɛ no papa ne kunu ni se ya ba ho. Nti ne kunu ni mafia ye moto so de kola. E matri modern. Ai se okono kitafo no se mi hu me so mi redi hwe no. No akofrɛ no nti papa no so mafia ye moto ne de be consulate nim. Ye fe ba bia genia esum kwan ene lanso ne bomba kwan wom kakra ne de moto na kwan no so light nim. Nti there was a time Elvis ne we Richmond no mo kona say na mo moto light wom simo light nim da bia ye kwa asa ne ye ko anam ka chen say ade no ye no say me de I'm person because me da me kase Ghana lana ye di obuo but tu kwa kakra nti me hu say o disrespect police ni ya ye be chi what me akama bono totally papa no be kan o mo bia ntimi nte face me because of me na wafa me mama ana no support me bobo now bobo me nya trials for South Africa me me win timantimi anko rade ana metia trials abasa enso mama tiase anka me ko o ka chem se ba ampese me ko bia o mama ko rade odi mi nua no ho agura me ma na di kan ko mini afo ndo do mo agura me life dia da bia me se me dia to mo mini afo no o mo nam do mo chi benkata chi akola etu abemu si mane yesa si se o TV so wi asi o nyame wo ho Ghana fo mo ma yira ya ka se mu esepi Radinha Kupo se Radinha Kupo se Radi wo na se reto nyame wo Radi kasa wate mu ehu kasa wase mu esehu na mu oya obatan ko wo wakwa ko hu na pakete chia wo so wase kronwi wachi kwale japade yakoka na we court ewre nipa mu beku yanyina court mi fro nyame mu beku yanyina edaju ada mu beku yanyina o kana ase adai ya bobrane ma ya de asi boat eju ada momla why Sylvia we de mun kaso na eju ada momla na ye hu abusuafo ye sori producer number no mo fa ntuma semui obia wo moa ye opeso de bo ankole amufa production line mame ento so mon frɛ number we ye sori 05 41 12 66 26 05 41 12 6626 mentanye we me personal line
emede ka ho 0242 955 893 ye serious adwuma e me frame e gina o be kasa wa wo hini I love you do ahasema me ka kire wo obeda ontumi en 0242 955 893 Miami line monfre na ye hwem why de beboa nkole erusiafo ye sole asempanipa ene wo so be na wia eti bomode ana tena se frame o hini ni makra